Uyat emez, qarachı. Çoğun joldun bu, Moğan qara. Mağarışamız yol ekan bu. Ventilatsiya bo'lish kerak. Bu baxtarın eskiligi jetip alıp tur, qarachı. Bunu qarab chiqamiz bultur. Ha. Bultur qarab chiqamiz. Kızılsız toturabı? Çok kızılsız emas bu. Bu ilgari park bo'lgan. Parkdan kichineke 4 uchastak berilgan. Дальше bo'lsa cho'ng'ay o'tirib shunday cho'ng nimaga kelganda. Ta, uşunu gördün mü ki? Moğozdan yani qarash kerak da. Бұл гос акты бар ғой жоқ па? Гос акты бар, вот та болған мияқ. Полный пакет документ бар. Біз қарап шыққанбыз. Вот болған ба? О, подвалынан бері проекттерінде бар. Яғни үшін бұл жаққа емеді қызыл сызықта отырады. Саламатсыз ба, қандайсыз? Ейсіз как? Я. Ейсіз да бұл жақта. Саламатсыз ба, қандайсыз, жақсы ба? Моғоздан ячы. Қарама оның. O da sizdeki be. Yok, başka bir şey değil. Böyle tavarken, yılıp durup sala ustapçı. Buna murdağı zdayında moyaktan bolğan, buna gördün mü? Bu жақtan da. Ya. Al жақtan bolğan. Şu dokumentlerini alıp, atınız kim? Haydar Bakıyev. Qaram, bu jol tosup alıp dursanız. Bu baқты еліп alıp dursanız. Bir bak bolğanda burada, qarаңыз buna. Elleri demine turgan jeri жоқ. Sizin özünüz jeke kızıkçılığınızды ойлап, ақшаны қылып отырсыз, ақсақал. Çok күлесіз да. Күлкілі ешінесі жоқ бұл жерде. Мен күлкінішті көріп тұрмын сізге. Шунша жетекшілерді күлкінішті көріп тұрмын сізге. Ана міне күліп отырсыз. Не үшін күлесіз? Мына көрдіңіз бе? Ол жерде бақ болған мұнакей. Жеке мына сайлау бағы болған мұнакей. Бұл жерде мына бақ болған мұнакей. Көрдіңіз бе мына? Қанша чип кеткенсіз? Бұл полный бақ болған мұнакей. Екі бет бақ болса қандай татынаға көрін өтілі. Елдер келіп демалса болады болчу. Нет. Мына қара қандай татынаға мына дәші бақ болып кеткен мына қара. Мындай бақ болғанда мұрда. Тұра ба? Мына бақ болған. Мына қарачы, мына камықтарды қарағыла мына. Мына бір. Тет артына жай бақ қылалы мына. Алуға ескертіп қолына. Я. Алуға да ескертіп. Мына тет яғына жай мына. Салам алейкум. Ма задний стена бұл? Қарағыла документтерін. Қолы көтеріп. Я. Көтеріп шығайын баштан. Бар документтерін көтеріп шыққала. Так, кадастр келді бі әділет? Кадастр қайыққа жүреді? Так. Мына қара, моғын документтерін қарағыла. Қара, моғычу, моғы біздің остановка. Біраз артырақ жылып тұрып, ондай кармашка ош керек болчу да. Қара, азыр мұяққа автобус тоқтысы троллейбус, бұяққа пробка болып отады. Мына өзіңірді жеріңе тұрады, өзіңірді дейіп шыға албайсыңар. О документтерін барын көтергілі. Кадастр келді бе? Так, каким образом они этот получили, гусак? Парк болса, парктың жерін қанты олатал? Қарағыладағы документтерін қарап, еметкілі, егер добровольный демонтаж қылауыз мақұл мэрияның жері десе, добровольный демонтаж қылсын. Егер добровольный демонтаж қылбаса, анда сотқа бергілі. Мақұл ба? Мағырачым, парктың жеріне елі оған. Қанша керген парк? Қадамдачы? Тәтияқтан қадамдачы қанша кен? Тәтігі еместен шейін. 20 метр шыға ба? Жиырма метр шығады екен. 20 метр мұна ішкере кіріп кеткен. Бұл сыртқа шығып кеткен деген. Мұна қара, мұна тәте қачайын. Бұна не олған бұтқа?
Ay, militsiyalar kalsın. Bakara parktın ortasına salып alıp tur. Nельзя же так делать. Кара бул да парктын ортосуна салып алып тур, кара. Мына парк, бул жерден парк болуш керек болчу. Онда документтерин көтөргүлө. Кадастр каякта жүрөт? Келдиби кадастр? Я, Адилет. Адилет, тетиги могу бручтан баштап тетиги меничи. Могу зданияны. До конца документин көтөрүп карап бер. Бұл парктың жері екен, сквер екен, мода парктың жері екен. Каким образом они госак получили? Егер добровольный демонтаж қылса, добровольный демонтажлы арт жаққа жылсын. Нет, сотқа бергілі, мақұл ба? Өзі юристі да чоқ алып алыш керек екен. Я, так, қайғына кеттік. Бұрып, бұл аренда төлөй бі бізге? Я. Я. Жоқ, аренда төлөй бі? Қызылсыз қатысып? Я. Төлөй бі? Жоқ, бұл кітебі бар. Бұның қызыл кітебі бар дейін. Өзі мұнал жерде бірінші этаж полный магазин болған. Анан бұл жағында да ошо қызыл кітеп жасалған екен. Азыр пристройкасына документі мына 1,5 метр шығып кеткен ошонусун документ жоқ. Өткөндө сүйлөшкөнбүз ушул жерде мынаны алдырайлы, мына Араванскийде ушул жерде. Келдик де наркалар менен чогуу документин көтөрөбүз да. Муну наркалар менен чогуу эмекчен ачып кое бербейсиңерби? Я, домго чейин жакшынан ачып кое берсиңер, оңдоп салайлы бир жолу. Так, моучу. Бул деле ошо кызууга салынып калган. Мына кара, мына тротуарды тосуп алыптыр мынакей. Муну баарын бир колуна карап чыгалуу. Жок, ушунучу эметпейсиңер балдар. Муну бузбай элечи. Ооба, муну бузбай элечи, мында единый вид кылып бербейсиңер, облик. Эме азамат. Бузуш кереги жок, зачем эми? Өзү эле жакшынакай турат. Өзү эле жакшынакай турат. Только бир эмеге чыгарып туруп, мында единый вид кылып койгула, жасап койгула болду. Макулбу? Я, освещение кылып, бирок караңгы да. Тийбей эле койгула. Тигерде тийбей эле койгулачы. Ары киргиз коюлуп, тең аны. Мога теңеп койгула, бир аз кирсин. Кажырын бир аз кирсин да, мога бир теңеп койгула. Макулбу? Мына жердеги өздөрү гүл эгебиз. Мояка гүл. Жанагы Калматович, кагазда гүлдөн мояка дегес, Шыналай, таба. Кагазда сиздин гүлдөрүңүз бар го, абай экөөңөрдүн гүлүңөр. Мондагы оңдогула көрдүңөр мына? Мына бирдей фасад, бирдей облик. Эми бузга менен уят эми балдар. Мына жерде убагында жап алышкан экен де сүйлөшүп, эси келди. Мына жерде ичиндегилерди алып чыгып кетти. Могу гүлдөр. Монда ачып койгула. Могу гүлдөрдү эккилемеген, макулбу? Мондагы облик макулбу? Моларды алып бирдей облик кылып койгула. Тегиз кылабы? Тегиз. Кара, могу чыгып кеткен, аркы кирип кеткен мына. Могу чыгып кеткен, кара. Мында бир рет кылып койгула. Мода чыгып кеткен. Эскерткенден булар алып коюшкан. Булар эмнеге чейин чыкты эле? Айтсак, чыгарган жөнүндө. Монда лестницаны кичине эметсин, а буягына? Я. Ана жака жасады. Монда нар жагына жасасын. Монда алдырып коесуңбу? Алды. Сразу могу жерине оңдоп кетсин, бир жолу чыгарам, мына тротуардын жерде оңдоп койсун. Бул совсем чыгып кетти го. Я. Ар жагынан Алайскийден бузду. Акырынан бир Тети сорунан калса жакшы болмок экен, моучу. Я. Оны Бул жерге да эскертип бергенбиз. Мага да эскертип берген. Бул жагы бул астынан дагы эме калат, бул капталынан да алат деп айткан элем. Анан тошун размерин архитектура эме кылып берсе, ошо единый баардыгын алып. Так, азамат такта бергилечи, макулбу? Канча метр алдырат? Өзү негизи могу үйдөн сторона чейин ассак жакшы болмок экен го. Мода бар экен да, карачы. Я. Могу кара, мына өзү негизичи. Моягына чейин
Мына қара, мо үйлерін барын тосып қалғанда молар шығара. Мына. Я. Қызыл кітеп жасатып алған екен да ше. Я. Қызыл кітеп жасатып алған екен. Анан қорытынды алып шуну салған да. Сіз бергенсіз бе? Буга чейин. Eski ilgerki. Кітепті о баштыр алып қойды жергечі. Ана кейчі. Стройкасына 21-ші жылы алған. Жоқ, қара, мынау қошанларда кішкене көз келіш керек болчу да. Нұрбек Сүйінбаевич, келдіңіз бе? Назигірақ болып бұдасыз, күннен күн келі. Кешігіп келіп бұдасыз. Я. Ушуну эме кем? Байшевич. Ушуну мына bir қарап көргүлөчүбүз. Негизи мына домдун сторунан. Домдун сторунан қарап көргүлөчү документтерин бардыгын. Допустим, о эме, конечно, жалко мына кара. Но чыгып кеткен да карабайсың. Притом коса да салынган, көрдүңбү? Перекос. Вот кыйшак салынып калган. Пристройканын баарын карайлы. Пристройканын баарын карап бериңизчи мага, карап көрөлү. Макулбу? Так, мо тротуарлар болбой калыптыр, Мону кара, мап. Мап. Тетиги бетонду карасаң. Мо мектеп, а? Оны кичинде оңдоп коюш керек экен, мо кашаларын кара. Эме ким? Сүйінбаевич, мо кашаны кара. Жаңағы общий дизайнмен жасап қойып. Мынау жер жеке меншікті, жеке меншік алып алған екен, шу қайтарып алыш керек та. Так. Мынаны да алып қойған екен. Бізге рұқсат ишқағаздан белгіледіп барғанда біз бермей қойғанбыз. Сотто шу табы. Ну все. Я. Все болды эметкиледи. Мектептин территориясы. Эме Азамат Тетеевичи бир сыра карап бергиле дагы до конца эмеге чейин единый облик жасагыла, макул? Жана Касымбек көчөгө барасыңар да бүгүн, э? Автовокзалдан баштап тиги эмеге чейин, э? Так, могу забор совсем эле татыда турат кобулардык, я. Ошо наркы ош куу бар, ошо. Нар жагында ош өзбек университети бар. Сонун дуал менен тең келген да. Тем более бардак экен, карачы иштери. Иштебейби булар? Я. Иштейт. Мына карасты орун. Я. Ушуларга теңдешип эле баары эле чыгарылган награждениялер. Так, могу карагыла. Биздин жерби? Муниципальный жерби? Муниципалитет? Канча эмеси биздики жер? Толкун, Дастан. Могу жерге аренда аласыңарбы, жокпу? Жок, бул жеке менчик. Я. Жеке менчик. Могу бияктар эми жеке менчикпи? До конца совсем эле чип келиптир да. Границасында қарап қойып Границасын карап койгула. Мына көрдүңбү? Мына маяктан бош керек болчу да. Биздин балдарбы? Сиге чек отасың? Мына кара. Бир эмесин карап көргүлө. До конца кенен болот мынакей. Балдар дагы кенен кесир басат. Өздөрү үчүн эле удобный болот. Монучу, тет маалтка жылдыш керек мына заборунчу. Заборун. Уруксат алыш кыйын болуп, экили этаж калган. Буферлик зона да. Эки этаждан үстүн көтөрсө болот. Алдын ачыш керек. Кара. Слишком алдына чыгып алган эме. Карагылачы документтерин. Карачыбыз. Жок дегенде 5 метр аркаракта тиги университеттин эмесин, университеттин стору менен бирдей кылыпчы. Адер карап беречи документтер, макулбу? Сиз да карап бер. Документтер бизде кечен, шермач. Я. Ошак бизде кечен. Объект olan жерде курулууда, заборду арка жылдырса жылдырат. Арка жылдырсын, бир 5 метр жылдырсын, арка университет менен бирдей стору, макулбу? Мына кара. Ушуну, так. Эме. Калмаматович. Жана эмжүкүңүз кана? Фасадны? Фасадты, мону алсын, мына козерөктү алып кара, козерөк. Избушка болуп калыптыр.
Моны алып туруп фасадтарын оңдоп бергиле. Булар оңдобойт эми. Өзүңөр оңдоп бергиле. Өзүңөр кылып бергиле. Так, качан бүтөсүз? Сезон келсе эле баштайт. Жок, качан бүтөсүз? Муну 3 күнү бүтүп коебуз. Эртең баштап 2 күндө бүтүрүңүз. Немеде? 1 март деген. Баштай бер. Уже биз баштап атабыз. Акшанда макул. Баштай берчи. Так, бүгүн понедельникпи? Бүгүн понедельник болсо, так, среда күнү даяр болсун, а? Макул. Так. Могу эмне болгон здание? Бул эски зданияны реконструкция деп аталган. Жок беле үстө. Ооба, асты мондай 1 этажный болчу. Реконструкция деп. Себеби бияқта немеде буферный зона деп реконструкцияга алган. Өткөндө аркасынан доор менен кирбедик белек. Завод саткан объект. Всё. Кайсы мына немеден болуш керек беле? Я. Мондай болчу. Оме 1 болчу. Бұл ескі пристройка. Ескini атайын бұзбады. Үстіне эле неме болду. Бул эме мыйзамдуу элеби? Настройка деп алган. Документтерин алган. Ну, мыйзамдуу болсо эмесин. Кала берсем жалко экен. Муну батыраак оңдоп койсун, фасадтарын оңдоп, срок бергиле. Срок мына кара, моларын оңдосун, батыраак оңдоп. Жанагыда мечитке канча деген киши келет. Жанагындай жерде. Көрүнө турган жерде дегеним да. Молардың дағы бардығын бірдей облик қылбайлық жігіттер. Я. Mo bir sıra o bir kılıp jasagıla, moğun tezirek. Bundan bir batırak bir surok bergile, başoş. Ava. Batırak surok bergile, batırak bütürsün. Hatta görün bardak boydan durады. Так, moğun obli kılıp bergile baldar. Ha? Ava. Дизайн. Şu köşenin до конца. Все, он obli kılıp bergile. Moğak temne olgan zdание. Көп жылдан бері тұрады. Көп жылдан бері. Бұзып қойған бір стройкалар бұзған бірден тұрады да. Ай, бардак екен, полный бардак екен. Я. Рұқсат берсеңіз. Бұл Сулайман Тоонун комплекстин ишканасы бар го, ошолордун балансында турат. Водозабор болгон бул жер. Илгери проект түзүп, суу чыгара турган болушкан экен. Ошо Союз оонан баштап иштебей калды. Оңдошунда заборунан да карачы. Айтыңызчы. Так. Аскар. На собы контроль жаз, Адилет. Мону батыраак оңдошсун. Сулайман Тоо, иштериңизди карабайт. Я. Көп нерсесин карабайт деген. Мода ошолордуку? Бул жак частный. 2013-жылы курулган токтопко жарым көчүп штраф айта бармы да? Так, мону неме Байшевич, на контроль возьмите, мол батыраак заборун бүтүрүп оңдошсун, монда оңдошсун, аркыраак киргизсин мону. Көрдүңөрбү? Так. Bu eме жеке менчикпи? Жеке менчик. Ча, есин тапкылачы есин. Оңдоссун, арка жылдып жакшынакай кылып забор оңдоссун. Кайгына чейин бул? Я. Мына есин мояк келсең эле өздөрү айтат, мына кара мына. Молардан эле сурасаң есин айтат. Бул көптөн бери туруп калыптыр здание. Көп жылдан бери. Так. Адилет. Буны тактагылачы, кадастр. Хорошо. Есин тактагылачы ким экен? Карачы мына. Көп жылдан бери туруп калыптыр. Тегеректен тосу оңдосун. Может биздин жердир. Тура, биздин жер болсо өзүбүз бир сайды куруп коебуз. Бага бүгүн эме Байшевич эме алып келет кагаздарын, макулбу? Кадастр менен бирге. Мода чыгып кетти. Бул эме да? Ha. Bu ne? Balakçı o. Meylem kalsın. Tak, mo lisansın. Baldaray. Mo lisansın emetkile. Жолду астым макул, мейлем бул садик экен тибейле койгула. Мо эмесин. Лесинсан арчана киргизсин макул. Алып көрөлүшүп. Жак турасым садик экен го. Оңдоп койсун сиздер. Садик бизге как воздух керек да, Байшевич. Садик, мектеп, как воздух керек бизгечи. Буларга тибеш керек, наоборот, буларга шат түрүп бериш керек.
Ya. Sulaiman Torres. Tem boylu akça nava alan bularda. Çünkü bize buz degen yok buzga. Tatnaga kılıp obli kılıp oladı otobüs. Mo çıkıp ketken go dem ha? Garajı buladın. Ha. Boş restin garajı. O ne olgan zdание? Жаңа салынған дрес. Ya. Sulaiman Torres ушул Акбаранын батыштары. 2 жыл болду. Стройкалык качты да линияда. Качып. Bu dokumenti ko'tarib ko'rilaychi. O bizning munisipalitetin jeri o'xshatmi o? Ya. Emer, arxitektor. Onu aytам, qara. Муну карап чыгабыз. Конкрет гаражындагы неме ар жагына берилген экен. Проект боюнчачы. Qaragala mon жылсында. Mına gördün mü? 5 metre çıkan koydum. Mına. Var mı munisipalitetin meriyanın jeri? Dokumentin qarab chiqila ma'qul va? Dokumentin qarab chiqila. Mizan barına bir de hoş gerek taran. Moço. Ya. Mektep частный мектеп. Jeke mençik. Munda zabor çıkıp ketdi qara. Nurbek Suyunbayev, momne. Nurbek Suyunbayev uqtab atadi. Ha, tak, zabor uçu. Çıqqan mı? Ya. Zaborun taklaş veriyor ya. O zaborun taktağıla. Arxitektor Bayşuç. Zaborun taktağıla ben olsa kirgizgile maqul va. Biz bir liniyada turarken resmilen. Ava. Maqaran trotuar жоқ почти что. Buna bir keçine buna 1 metre trotuar qaldı qara. El qayaq bilen basatmayaq boz tanga qilib alıptır. Latok tosub alıptır bunaki. Qara buna. Bağına. İçkeri qara dokumentlerini qarap beriңiz. Tushundingiz mi? Так, о, biz уже Волгоградска келдик, а? Так, уже бүтүп атпыз. Так, onu чо, эме. Мо жетекчиси ким бизде? Бизде Жамболот деген. Кана Жамболот? Айтпады кан? Так, Жамболотко айт, мо тинекелердин баарын алып туруп жашнага кылып Еврозабор кылсын. Түшүндүңбү? Сону Еврозабор кылсын. Так, бизге мо бирдеси ордо турабы? Ну всё. Qara onu alsın, tinekelerin barını alıp үйüne aparıp tamın yapsın dağı sonu kılıp eme kıla. Evet. Tetiğini aldın arbu eme, Orunbek. Пристройкасы алынган. Так, bu şehrin veriyan жүргүнчүлөр transportun agentligi municipal tak algılama onu alıp durup sonun kılıp eme kıla. Еврозабор maqul va? O tineken bul uyat emespi, meriyan emesi olsa. Так, мо Арзыкулов көчө. Бул эбет да, та? Так, мону кайсыны алдырдыңыз сиз эме? Орунбек. Алдырдың, а? Все болду. Азыр эме бул кандай болот эми? Эми ооганда 2021-жылы Башкентте документ алынган эмес, караң. Өзүнүн кенендигин азыр эгерде проектте кайта каласал карап норма болсо. Жок, азыр бул эми асфальт жол болот да. 14 метр дедикпи? Башыч. 14 метр жол болот. Анан бул калып кетмек беле. Булар эми карап эме кылабыз, айтабыз. Şu kara предписание belgiler, söylöşküler. Gosakçı var mı? Gosakçı var. Gosakçıda kompensasiya bereli, yoksa başka yerden yer bereli. Ama yol kedet de bir atı. Kanday olur ama? Anda двойной стандарт болып қалады. O elim ne deyten lan? Elim ne deyten lan? Kadamda çıkan çeken. On metre.
Бул ошо наркы көчөгө тараптан келгенде Госакта ошол жактан. Жок, бу жакта жол болот деп, монто сен айтсаң, эмне жол болобу? Кичинеп кеттиңер. Жол, тротуар, озеленение, 14 метр жол болгондо эле уже. Айтпайсыз бана мен эле метрби? Сиз өзү иштеп атасыз го. Сиз иштеп атасыз, айтпайсызбы? Булар эме кирип калат. Ал мен эле подставить ете бербей. Башевич, сиз өзүңүз жолду санап атасыз го. Ширинасы канча болуш керек, лото каякта айтпайсыз сиз деле. Так, буну эметкиле. Түшүндүңүзбү? Ээси менен сүйлөшкүлө, башка жерден земельный участокты бергиле, компенсацияны берели, түшүндүрүп айткыла. Жол болду депчи. Андан буяктан элимди деп ойлоп калат анда. Элимди деп ойлоп калат. Айтат да мына жактан келип алы жетпей калды деп айтат да мына кара. Жол мондай кылып чыгыш керек. Алсын. Так, Азамат. Мону совсем тротуар жок го буякта эмне болот? Эски постройкалар негизи келсек мондай үйлер. Мо ким? Бул канат. Артта бассачы. Артын өтүп алчы тууганым. Кара. Булар эски пристройка эмес булар. Кара мына жаңы бардыгы. Тет аркасында үйлөр анча калкалган үйлөр бар экен. Мына. В основном мондай жаңы. Уштан бир эмесин карап бербейсиңерби? Тротуар почти нөл экен. Кара жок 1 метр тротуар экен. Баштан аяк карап чыгат. Баштан аяк бир чийип, салып карап чыгат. Ула барды чип кеткен да карабайсыңбы? Жаңы строй кылгандар ичкерге кирген. Ооба. Мыналар чыгып алганда, мыналарды. Мыналар чыгып алганда көрбөйсүң мына. Явно эле чыгып алганда молорун көрдүңбү? Көрдүңүзбү? Мунун документи бар. Түшүндүм мен, буга эч кандай претензия жок. Аябай сонун экен. Как эч кандай мога айтып атам. Бул жагын карап чыгат. Мага жылдыш керек деди. Кара мына. Тротуар жок. Эл каяк менен басат? Мына кара 1 метр тротуар. Кара. Каяк эл каяк менен басат? Карасаң, бир элди ойлогон адам барбы? Мына. Мына кара. Каяк басат? Ну хорошо, он бизнесом занимается. Маселе жок. Жолчу. Каяктан басат? Эл басыш керекпи? Неде бир маселе бар да. Элдерин көбү сырынат, көрүп коелучу. Баягы 14-15 жылдап сүйлөнүп атты шоферлордун көбү. Бизнес. Яма бар. Эмне болгон яма? Жөнүнө бекерден энергия штраф төлөп 14 миң двойный полоса бар да ушул жерде. Бүтүн жолду оңдотуп коюш керек ушул. Бар ушул жерде кетеде блогерлер чыгарышты. Кайсы жерде? Шудан каттым. Каяка буруш керек бу? Ушул жерде тегиздеп коюш керек. Камерага түшүп калдык да баягы 14 миңдикечи. Жок, түшүндүм. Каяка буруш керек булар? Жок, түзгө чыгып мына жол жаман болгончо качат да. Мына жер жаман. Западный тараптан келатканда мына немеден качып Ну все, оңдоп коюш керекпи? Оңдоп коюш. Астында эмне бар? Канализация сол керек, тегиздеп коюш керек. Оңдоп коебуз. Оңдоп койгула, оңдоп койгула. Бул жерден көрүп. Анча эле проблема эмес экен бул. Мына кара. Комфорт хотели 2 дейт. Мына эски стор дейт, жакында турат, көрдүңбү? Сен bu jaka замешин окшойсуң, Азамат Канбек. Көзүң Жок, жок. көзүң эметип эле сүйлөгүң келбей. Баштан аяк. Мына кара, мына чыгып кетке турбайбы мынаке? Мына. Мына чыгып эле турбайбы? Мына. Мына буягынан чыгып турбайбы? Мына линия. Стор менен алып, зеленкасы менен колун чыгып. Конечно, чыгып бергиле да. Так, бу жерде бир оңдоп коюшубуз керек экен жигиттер, а? Элден жаш балдарга Так. маселеси бар экен. Ушул жерде кандай кылабыз? Азыр эгерде расширение болсо мына жерге дагы немен таштап туруп чоңойтуш керек. Мосту кеңейтиш керек. Мост бир аз кеңейтип, бир дагы 2 плитаны коюп туруп кеңейтип. Жок, пока эмечи. Бул оңдоп берип турбайлыкмы мону тротуарды? Кандай кылып оңдойбуз? Шуна тосуп берип коебуз. Перелаг просто сплошной стяжка. Мону перила коюп туруп, мына жерге стяжка алып бергиле, жазып алыңыз.
жазып алыңыз. Так, мол не болған здание? Я. Қарам ер бақ екен мұны. Вообще контейнер екен бұл, а? Ал өлі қойлем, ұятта бұл, қара. Бұны бақ қылып қойыңыз. Ойлерден бір благостоящий керек екен, а? Моларды алып мына қара. Мап. Мол не болған емелер? Я. Абдымомын, бетондар. Жекті жолыңды оңды, тосқан. Алып қойғыла. Неме, жеке? Алып қойғыла. Так. Фасадтарын оңдашуыз керек, ә? Ха? 50 қылайын. Бақтарын ескілігі жетіп қалып тұрғаныш. Мына блок қара. Лоток совсем жоқ екен берді, ә? Байшөйт, бұл 2 миллиардқа кірген бұл жол кірген жоқ бұл жер. Жоқ. Қара мына лоток жоқ, қаратшы. Bir de лоток жоқ, су қаяқтан ағады бұл. Лоток қойыш керек екен, ұшында кіргізші. А? Bir паласа қойыш керек екен да. Дағнеш көпті. Қайсы бірін жұмысты қалшы. Чекерек, жігіттер, чекерек. Оларча. Я. Вообще бардак екен, бұяқ шығарачы. Қаяққа тартасың, алыш керек те бұладың, қарамын. Полын алдырып, бақ тегіп соң қылып қойып ойлық жігіттер, қара. Şu жерде бір соң қылып бақ қылып қойып ойлық па? Баркаут қойып соң қылыңды ойлық па? Я. Байшуич, оңдап қойып бақ қылып. Мұна контейнерді алдырғыла. Моларды алдырғыла мұнаке. Қара. Емені. Я. Соң жақсы бақ болып қалады. Мөлер соң лоток жоқ екен ма? Қандай қыз лотогы? Балдар-ай. Лоток бар да? Я. Мына қара мына, үйдің сторына мына, көрдің? Мына. Ал тазалап соң қой бойлық бұл. Так, мойча. Бұл реттің барын тазалап өлі. Паурот бар, шыны кеңейт қойсақ болды да. Бұл банядан шығады жаңа, демал деген банядан. Я. Үйлерді алдырғаннан бұларды алдыр. Я, моларды алдырғыла, бардығыншы тазалағыла. Соң тазалап еді, порядықтан өт етелі. Мойча. Я. Бір қолымда арқы. Бұл жақта жол бар ба? Бар, жол бар. Мұндылы қарап көргілеші, а? Я. Моларды алдыртыш керек пе да? Алдырыш керек те, алдыр болсаң бұл бұйты, бұл совсем я. Я. Қарама, вообще бардак мұн, қара. Соңғы тротуарларды оңды, пәйме кем? Байшыш қара, же тротуар жоқ, же лоток жоқ, қара, бардак. Туш кеділі қой өрген да. Bir сәте тияқтан алдырып маларын барын қошып тұрып. Байшыш қайсаң бақты келі. Байшыш. Ой, Қалмаматович. Қалмамат. Жаңа қағаздағы бақтарда мұяқыда тіккілі? Жоқ, қағаздағы да. Тәуелсіздігі ме? Өзіздікіден емес. Қағаздағы да. Абайдың қағазындағы. Ау. Так. Так, моларча. Бұл бен жағындағы күнсірек өсірешет. Я.
могу тандыр болуп турган жерлер билишет экен. Могучу эмне болгон здание бул? Основной. Я. О, бер жагын тротуар жок чыгып кеткен. Все, тетиги сторго чейинби? Все, алгыла. Тетиги сторго чейин бер жагынан бүтүн алан алгыла. Бирок сонун здание экен. Оны алды фасад оңдо деш керек экен да. Я. Мо бакты кыйып эле койгулачы. Ким? Мо бакты кыйып эле койгула. Так, мону алдыргыла, мына кара бардак. Мону пристройкасы эмне болгон? Пристройка. Ооба, мына пристройка, мына кара, мына суурун койгула. Эметип. Тетиги эмне болгон эме, тинекелер? Тинекелерин алдырып койгула. Кеше жакында кургуш. Забор эски болчу. Тинекелерин алдырып койгула. Мо тандырды алгыла, моонардын алгыла, макулбу? Мына вообще немеде отурат, кара. Тротуарда. Так. Ошондо мо сторона чейин эметкиле. Мына кашанды алдырып койгула. Жарайчы. Булар ошону долуна чейин бар. Мына кара. Мо козирован полностью. Ал предписание бериле. Мо кашасынды алдырып койгула.